tegemist on siis nädalase nii-öelda tantsulaagriga, kus siis välismaalt on kohale toodud nii-öelda oma ala profid, kes nii-öelda jagavad siis oma teadmisi nii Eesti noortele, meil on ka soomlasi ja meil on ka venelasi täna siin. Et asja nagu mõte ongi see, et inimesed saaksid õppida midagi uut ja lihtsalt mõnusalt aega veeta. Camp of Hip-Hop toimub nüüd siis 13. aasta, ehk siis sellest on saanud selline tore traditsioon ja nüüd siis oleme lõpuks nagu maandunud oma selle Camp of Hip-Hopiga siis siia samma Liipa talusse, et kuna aastad on otsitud kohta, mis nii-öelda sobiks just tingimuste poolest. Tegelikult laager on mõeldud nagu kõigile, et ei pea olema tantsus proff, et ma alati võrdlen seda nagu surfilaagriga, et ka sinna inimesed lähevad lihtsalt, et seda kogemust nagu saada, et siin on täpselt sama asi, et inimesed saavad teha omale suveks üks toreda nädala, et lihtsalt sportlikult aega veeta. Mis toob teid siia hip-hop festivalile? Esiteks on siin hästi palju erinevaid tantsijaid mujalt maailmast ja nad jagavad olulist informatsiooni. Just see info ja muidugi ka see seltskond, et siin on nagu tõsiselt super inimesed koos ja see on nagu aasta võimalus, et sa saad olla nädal aega nagu päris selliste välismaalastega koos, kes nagu teavad ka sellest kultuurist palju, et nagu kui sul käid ühe korra koolitusel, siis sa saad nagu mingi kavajuppi või paar sammu, aga nad on nädal aega siin, sa saad nende käest küsida kõike, nagu see on nagu mega võimalus. Ma olen tantsimisega tegelenud juba 5 aastat ja tantsimine annab sellise võimsa tunde ja tantsides sa saad lihtsalt teha seda, mida sa tahad teha. Ja mul sai tänavatantsuga siis 3 aastat täis. Ma teen seda sellepärast, et mulle meeldib see on nagu, ma saan ennast väljendada sellega ja see on tõesti nagu, saad enda mõtetest eemale ja probleemidest eemale. No hip-hop tantsukultuur on tänaseks kommertslikus võtmes kindlasti populaarsem, kui see päris tegelik nii-öelda asi peaks olema. Aga ma arvan, et sellest olenemata on palju nagu huvilisi ja kuna ta on ikkagi ju popkultuuri nagu osa, siis ma arvan, et neid inimesi on nagu palju, kes tegelikult tahaks võib-olla rohkem selle muusika saatel või mis iganes siin liigutada. My name is Ruben Mudikha from South Africa, from the organization called Real Action, and then also the big mother body structure of Amapantsula, which is Impilo Mapantsula, the consciousness movement of Amapantsula. The style that I'm doing, Pantsula, it's a dance form that comes from South Africa, originating in South Africa, most in the township of the South Africa. So you cannot find it in a suburb, but only in a township, which is done by the blacks. So what is this dance style? What is the vibe all about? What does it represent? For me, it's all about happiness, and then also embracing the South African culture, which is the subculture, which is Pantsula influenced by the South African indigenous languages and indigenous dances. So when we do Pantsula, it's all about excitement and then all those kind of things. So in South Africa, when you do Pantsula, meaning you are so happy, and then you cannot do it like when you are sad, but then in whatever that you do, you need to smile, you need to make it, you make it happy. So for me, what makes Pantsula be nice is the uniqueness of the movement, the fastest of the moves. Yes. So it's your first time in Estonia. How do you like the vibe around here? Yes, this is my first time in Estonia. I can tell you now, I like Estonia, even though I didn't go to the cities or something, but here at the camp. Why? Because of the love
of the people, and then people the way they love dance, and then the way they give respect to dance, especially when it comes to the Pantsula dance. Because when we do Pantsula, people were so excited, like wanted to know more about Pantsula, what's happening about Pantsula, and then where does Pantsula come from, why Pantsula. So for me, for that respect, and then I'm very much appreciate, and then I appreciate the invitation, and then I would love to come here again to teach more. Twist, twist, twist. Right. Let's go. Perfect. 100. Perfect. Perfect. Left, perfect.